Kabenta kabaar lani ka second phase jong ka surok rambrai kershai hadu chai gaun kadang yai sateng hadu menta klempat don setia kinu kidak ban pentre wat laya kabenta ka baningkong ni ka first phase lala ban pendep hadu ka shnong mauthir ha kabaya dei bakajing sateng jong ni ka surok nakaliang jong ka seng FKJGP rambrai circle menta ka sngi rio tarik leber kilalit ban yakendu ya UDC ka West Khasi Hills ban wajing tip halor ka jing sateng jong ka te ka surok nakaliang uba Jisyarlan Lengkoi, Presiden FKJGP Rambrai Circle, abakran syakilat patai kubor hadian kajingnya kendu UDC, ula ong ba kabenta ka baar jong ketika surok kadang sa hal bakam don setia kanu ke sanction ban pentre, namar ya ke sanction ka barim ladep pendam, namar kajing he palat kador bai kendo. Kumta nakaliang jaga seng kala dawa na kasorkar jela bahkan penkloy ban mang tengka thamai no kenang ban yo sedang no ya kabenta kabasa jong ka surok kabalong ubut lum jong dong ka than bat jong ka distrik hi baro kawe Tam takasi ka FPG GP Rambrai Circle ringkat ke distrik ilawan ban ya kenduk ya Deputy Commissioner akawedei berkena ke surok nong stoin Rambrai Kerchai Chai Town Road pemerintah dang pendapatan live 100 km bat lihat kedon ke jingtut angti ha lau dibak tu lau sit ikan tu ki aban lek diang kari alignment dengan lay keren badi disi tinta yang baik itu ke benta ila la ban penjaj sakmat tendre ke bayadei kajing kalau sakte ke barang sak mentalai kunyo kilometer ke barang sak nang ti na ke jaka ba dep ya ka fast pace kata nama ukir syadu persai chai kau lai kunyo kilometer tam AA dan nak liang jungi kesang layo ban wan ban bu ling ba kajing thok ban partikular hau DC bade kiduk jangka distrik nang ta katai ke surok kadang sateng menta ba ompat didandak AA dan nak liang ke jauh DC ulah rensyai ba katai ke benta kadang sak second phase haduk menta kampat don AA nak liang jangka kormen pada kelabu itu ke benta ba kadai ka top priority jangka kormen ba katong jangka kalong hiban pendap dan nak liang jungi keseng isukan tu nak liang jang Deputy Commissioner ban angkat berkas sorkar ba kidei ban thaulat kumno ban pendap ya ketika projek namar ba menta ketika surok kadang sak tang live 100 km tek berang sak pat ba hadu mentang isuk tu ba nak liang disi ulah kransyai ba kampadon ai hadu menta te nak liang jongi kentu ki bor jangka sorkar bakin thaulat thalenti ba katai ka surok ba kidei ban pendap komba ipaj ba jong kadang kathan kila angnut bat ngikermen bakane ka surok kadai ru ubudlum naganta kadang kathan rambrai bat ka West Khasi Hill bat kumjuk yak jala borok kawai